Hayi, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Lexi ni nga ta swi vula guys, mo subscribe kunene kahle kahle ni ti-update ta ndla siku hinkwaro a hi problem sweswo. Of course ta khe hi tisa an update about the projects of course ta Mr Post. This is Dr Joe Shirimani. So as you can see nkarhi kwalano it's 11:24 ka siku ra of course ra 3 ta December. Nina ku na nghena nje just to see what's happening again. Loko ni fika ni zuma la a ni se ma swa ku nkarhi se wu cincile henhla le i 0:15 ku hi laha ni fika ni kuma ku ti-position se ti cinca again ku endleka yini manjheni ka the previous video nkarhi laha a ku ri 03:15 so mara sweswi swi updatini so as you can see kwalani hosi ngoma se dile ka number 2 ku busy blind guys swo ku va tlhe va suka kambe ku busy kahle kahle to ku susanini kahle kahle a na ha ti no vhike hi to swi yini mina ni to update leswi as swi kha swi endlisa sweswi. I think that's the best thing you can do ku hi kota ku va hi swi jaji kahle ndi vuye kambe Mr Post as you can see ka number 2 album ya Dr Joe Shirimani yo Aswibi leyi se yi le ka number 3 so n'wina subscribe button and then mi kha mi comment very swi laveka ku ni kota ku hatla ni swi vona swilo leswi se va susiwe kambe kwalano guys so swi lo ku mara so far hosi ngoma wadi ngo a ri hedzi ta hi voni swo ku ta wena man at the end of the day hi leswo madingoma ma Mr Post ma ba kahle loko iyo ma download hi wexe leswo swo lata swi twa ka un'wana kha hindisa ti nga ku beni loko ti downloadela kahle tona hi wexe u nga sendeliwangi hi munhu u tlho chayisa hi radio yo teka kahle u ta swi vona kwa hosi ngove number 1.